So hey guys, welcome back to another video and 40k subscriber mani bagai kaisa QnA video khaya ni hine je post rimani 4 din iskang jato ni khorang hine question sungkha bini bo subscriber tongo 3.98 subscriber tongo thangai check khaidi bo koita question sungkha bo pasta question sungkha do bini question angke Tripura rok bahai ke kuchugo kanai tei bahai ke rang ajnai ang oboto politics ya ang bahai ke sanai obo but hai pano jeng jotono Tripura saro kuchugo kanai bagai sini nije ni bo bala no effort nang nai do ngke nang tamo field to thanai kuchugo kanan ni ngke nang mas nang kuch na kuch to karna padega omtita mane something we have to do tai bosungu je rang bahai kya jinai rang ni bagai nai nang kunu kuchu khai kang ke rang to obviously ma phainai but busuk phainai obo to sai me ni family kulok na da kulok ya obo sai me but rang to ma phainai kunu kuchu khai kang ke tai bini next question ke Tripura sarok tangai kuri bikra ang mane pronunciation khaiman lia bikra bangkhuk tai chung bahai ke gnang nai ang amsuk to ani knowledge kuri but haifano ang mane boss hamane ang bikra obo tamo ang buzilia but haifano ang kisamisa mane ang wansu to obo tam sanamusu so nai do ang to kuno social activist ya tai ang politician boya so ang bahake suggest rinai ang bo mane 27 years ang bo charai khop tabu phano charai means ang asuk to charai but haifano ang mature phano 27 age ke ane oboni je level je question sum mane obo ane ani level yata obon ke belai no kuchuk level ni question sum ka but hai fa no chung kuchuk kana ning ke mane kunu kisu rang ajina ni ba kam kurung no tongna ning ke chung mane samung khaina nang nai tamo samung ke obo to mane nini nang tamo porikha nang tamo wan chaja obo to jotono mane nini upor se depend khainai do obo ani kokbai cholia kebo mane ang ani life choli tong kam kurung nang boni ni life kam kurung mane thanai choli nai nang je tamo khaina musung tamo chajak tamo khaike ni family grow dung ni family grow dung ke Tripura sa grow dung nai mane joto ni family nai di grow dung khang ke Tripura sa joto no grow dung nai so obo to mane joto no mane universal truth hai kaisa kok tai bini third question ke chini life chung busuk yar ni simi rang ajina nang ang age basaka ang social activist ya politician boya ang life coach boya but hai fano chung obon bini question ke bufur ni simi earning khaima chaw ne so nai di do ang ke ang lucky bo tai ang belai no hard work bo khaiga class 4 ni simi no ang rang aji tong kisami sa fano ang rang aji tong class 4 ni simi sang yang ang belai no hard work khaiga puro nai di do ang charai puro school thangmani school ni phai ang practice thango yoga ro mane sports so ang belai no chaja hu sports so ang mane school ni phai bor rest khaya tai horo phano rest khai belai no practice khayo so ang 3 bar national award mane ang mangkha so bo haino to national award maya 3 bar national award mangkha ang ke belai no hard work khaiga so after ni simi belai no ko practice nango na hard work nango tai ang lucky bo je ang chance mangkha ani thought do obo jotoni thought by semung ya but ani thought ke nang bufur ni simi rang aji ke ning mane thik ngai ni nai di do nang class 10 pass ke no rang ajina ni mane try khai di but obo ni sakang khai kang ke belai no chaw tam ning ke nai do trip tabuk je government ni je rule class 1 to 8 jora mane borok nai ta ke 9 10 ke borok mane nor family nai at least madhyamik pass ong di madhyamik pass ni sakang norok rang ajina ni ingke tuition rok phurung di ba norok class 10 pass ngui tuition rok phurung di ang to class 9 no tong phuro no tuition rok phurung do so norok bo tuition rok phurung gui rang ajina ni mane try khai ta ingke part time student bong nai tai part time rang bo kisam mane full time to khai me do student ingke full time to rang ajima ya but hai fa no try khai di ta madhyamik pass ingke no norok rang ajina ni try khai di so obo ani suggest abo joto by mane milia thought milia do hai fa no obo ingke ani suggest tai bini fourth question angke chengchi ni Tripura sarok bomo high business khai ke chanai bahai ke rang kubang aji manai obo nai do rang ajina ni ke business khai bo rang aji mano job khai bo rang aji mano rang ajina ni kubang ma lama tongo but hai fano nung tamo hamjak nung tamo khai na mo sung almost main mane depend but nai do nung business hamjago business hamjago nung job khai kang ke nung
rang ajinai thik no but nang mane nije satisfaction nang yata je nang khaimani obo khaime angke so nang tamo khaina musung obo no main nini target nang nai do jesuk phano thani mane je lama phano thani rang ajina ni kaisa point o jaga sogoi khangke norok rang ajima nai but nang nai di nini mane tamo lama thangke nini life kahamung nai obo to nang nijini life o onko tam sanai examine khaidi oboni pore sin tamu khainai tamu khaya obo kisa wan sugui mane step nadita so bini last question okay o comment or reply khaidi dara hambai o ang kubuino mane nai do tabuk jara je question family oboni bisingo nini question se belai not tough question ani bagui ang wan su mane omti question ke ke bo sungya but nini question belai not tough ang bini mung mane taisa ang sai khanari nang sungo bini mung kha jotoni khorang hine subscriber tongo 3.98 bini channel tongna thangi check khaidi but bini question belai no mane tam sanai social activists ro rikhang ke chanai but politician rikhang ke chanai but ang to social activists boya politician boya haifano obo ani thought te ang answer ri dikha question khai gang ke ba ang shoot khaimang se battery pai thanga camera ni so obo tai change khai tai sa shoot khai tong tabo next question faika salma diaries bo songo darani ni love story sai khana ri dit norok no belai no khachang jago ni meaning tam ang bujilia but haifano ang wan so tongo je mane chaja goi amti mane sau hini so ang obo to ang ulo sanai love story rok obo rok mane ang agi bo saka tai no ni hamjang mani bagoi belai no ang tam sanai hambai ang belai no lucky general amsuk ano mane hamjari tongo ano support khai tongo so belai no kaham ani bagai tai next question faika laisa deberma bo so dara nini gf deberma da bo deberma no tai next question nang khen nini para boro obosung kha je deberma oboto jo similar ko next question nang ke sangita deberma bo sung dara nang bachi by bahai ke malai ka love story jotono same question so oborok jotono ulo phainai ulo kaisa video sanamnai ulo but tabu kya so next question faika ruposhi deberma bo sung nini age bosuk nini gf ni age tai norok kuni bo jaga malai hamjak laika and sabo poila purpose kai busuk year ni relationship unka hambai brother mohai jora rimani bagai ani age to ang sakha tai ani gf ni age inke tabuk 25 tai norok kuni bo jaga obo sai rikha college hine tai bo busuk year unka obo sai khana sakha je 2.5 years plus unka so and belai no hambai nonobo je support khaima bagai tai QnA o mane participant khaima bagai so next question faika riya ki dunia hine hindi by the blog sanam family bosungo dara nor bo yarni similar question no bufro kai jagnai dara tai nang tabuk tam khlai tong abo jotorok saka question sangka karnati prasa official so abo to jotono mane similar question obagoi ang omro kisa skip khai tong tai next question nangke amir deber mahine takukni ni nukhungni borok khoroksa busuk tong and nang bufro kaijana ani nogo ang by masimi se tong ang bufro kaijana amto ang saimaya so next question faika suma deber mane true so suma deber ma koita question sangka bo tinta question sangka dara nini original para boro ang agortola no nang bufro ni simi agortola tong faika ang actually ang agi parao mane ang ani nana songbai bo tong mani do so ang agortola faika 2013 no fai actually tong khado agi bo fai phano mane ekdom real tong yata orob mane fai thangpai omti khayo ta but ang je real tong mani obongke 2013 simino ang agortola no tong tai bini next question ngke norok ni somajo meitei rok uino jati ni buri by hamza ke wedding kotor ke puliu dress kan reida wedding khai so jeng actually oboto jotoni mane sajamung tabuk to democracy country ngeba india so obo jotoni hamjamung jotoni sajamung kobama borok khayo kobama borok khaya so obo ngke mane nije ni choice ta so kaijak na ni ko ngke kaijak mano but mane bo jaga o accept khai bo jaga accept khai omorok bo tongo para rogo ngke kisa tam sanai
kisa bor ni rule bo tong do chini Manipur ni samaj ni kisa rule bo tong norok je hai kaijana musung je dress phano kanne chumui kaijana musung mane kaijak mano abo to jo mane agartala ong ke omti krita so para rogong ke kisa misa tong tau phano but abo agartala kri tai next question phai kan Namita Deberma dara nung bachi Priyanka bai kaijak na from Manipuri style kaijak mung da kaijak nai na Deberma hai kete norok busuk year angka relationship mani belai cute couple dara by bachi tai nini favorite food tamo bachi no hamzagai tamo hini reng so cheng kaijak mani tau phano wansu ya ko bupuro kaijak nai but cheng kaijak angke ang prefer khayo ang mane 100% prefer khayo je ang kaijak furo ang at least je Tripurani traditional wino kaijak nai but reception furo ang mane Manipuri ni dress rock ang bono kaniri nai ta chumudi nai but tamsanai but obono mane kaijak furo ang je Tripuri style wino kaijak nai Tripuri dress no ang use khainai chumnai kanai but reception furo bong ke ani culture follow khainai ang kaijak furo bini culture follow khainai omti hinai chang haino mane saja gota tai ani favorite fruit unke Tripura ang omong basaka je wow je songmani je muirok oborok unke belaino ang sajago tai bini next question unke bachuino no hamjagai tamo rihin tamo hini ring so obo ang kisa secret toni na musungo bo koroksa mature person so bo tabu baby sebi omtui somtui je tabu ni je trending choli tongo omtui mane kuno hinia no bo koroksa mature by no rehinu but obo ang ulo sawano tabu salia so next question faika RD vlog 1 ke hine bo question no ni success mani ukulogo saboni yang ani success mani ukulogo ani mani yak belaino to obo ni bo kaisa story ang sai khanari na ulo kaisa video but mani belaino yak tongo tai next question angke Sergeant Tiprasa bo sungudara nang tamo job khai tai nini kami boro obo to joto nang saipai ka ani earning video saka ani earning ni joto ani tam company job khai tong obo joto no saipai ka tai ani kami bo ang saipai ka already tai next question angke Mayarani Deberma bo sungo nini GF tamo pori tong tabuk bini baba tam job khai so bo tabuk tam pori tong ke bo graduation khai pai ka already tai LLB o je thangmani 3 years ni ebo LLB bo course pai ka bini so bini baba tam khai ang abo to already comment ro bo sai pai ka tai next question ke Vishnu Priya Deberma bo sungo dara norok kuni ni love story sade obo bo ang sai saka mane similar question no belai no similar question phayo tai next question ke variety of earning style bosung utamo job khaito omo bang already no saka tai next question faika Tripura bikers in 2k subscriber to wow nice bosung nini ace sai mana musung ani ace 27 ang already saka tai neng bike paina da ulo rogo fano super bike ang wan suk tongo ulo paine oboto tabugya ani life of belaino ani important samung tongko ani dream belaino kotor so ani belaino samung tongko oboro khai pai ulo ang nanai tabukya teineng bike da hamjak na scooty ang mane city rogo daily use ni bagui scooty no ang prefer khayo but a long ride ni bagui ang bike no hamjago bike no sajago ulo bo painai but tabukya tai next question nengke Hamari Deberma boso dara nang nini buri by bahai ke malai ka same question similar question basi ni para bor omo same basi ni joma kojon bor duijon dara no Deberma ko sabo furung basi da future bachi da furung na saksak sulungu so ang agini simi Tiprasa baino tongo Tiprasa dollar baino tongo kebo furungi ano ang nijisi haino mane borok bai tong tu haino serengka mane simally ang bo bahage serengka ba haino serengka ta so next question phaika Purvi Deberma bo sungo video mo comment da na ki questions ang simally pori nai gana naithok sitrani ko kia borok kaham bukha kaham tai family no naikol toni nai hamza keno ungno tai Priyanka bok
Kaushik no hamjak ma riui bujiui tongkhe no ungo tai Kaushik bo saichung ba bini ma simi se kunu झमेला करी बिनी मो माने क्वेश्चन या बट कैसा कमेंट रिखाता बट अब कुबई कौन माने नाइदी दो नाइथक मा बाय कुनु जीवन निनी सोलिया नाइथक मा तिनी नाइथक मा तंगो निनी तिनी फेजो तिनी ग्लैमर तंगो नंग तिनी नाइथक खाना बा 1-2 বছর 5 বছর 10 বছর পরে निनी अब तंगला सो हामजां नाय इनके बखानाय हामजा दि मखांनाय साबो हामजाग बा आं मखानाय हामजागिया क्वेश्चन पाइनाय खा ताइकिसा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइका अर्लिन देबरमा बिनी 7k सब्सक्राइबर तंगो सो बिनी 6टा क्वेश्चन सुंखा दो बिनी 6टा क्वेश्चन सिमी फर्स्ट क्वेश्चन के नंग बुफुरो निनी गर्लफ्रेंड बाय मालाय अब तो आं ऑलरेडी साका निनी क्वालिफिकेशन बुसु आं ग्रेजुएशन ताई 3 नंबर निनी विलेज बरो आं आगरतला तंगो ताई 4 नंबर निनी सिबलिंग्स कयजन आं साइचुं न केबो सिबलिंग्स करियानि 5 नंबर के निनी मॉम दे तामरो खाई तंग आनी माबो कुनु खाया आनी बाबाबो कुनु खाया बाबो तो ताबो करि खा ताई तामसनाय माने आं सिमिसे आनी फैमिली ताबो मेन न जे अर्निंग सोर्स ताई माने आन जे अर्न खायुता फैमिली नि ताई बिनी 6 नंबर क्वेश्चन के बुफुरो काइजाक ना हिनै वानसुक तंग आसुक न आनी सुमु सो बुफुरो काइजाक ना अमो तो ठीक करी बट नाइदी खाना फानो तिनी फानो बा उलो फानो मा काइजाक ना इनके बा नरो व्लॉग रोगो साइमन थानाय आं तो डेली नो व्लॉग खाइ तंगो इनके बा राज देबरमा बसुंगो लव स्टोरी साइ खाना रेडी निनी बाय प्रियंका नि जरा मांके सो जरा उलो आं बो बाय आसगै अ भिडियो लव स्टोरी नि भिडियो सानामनाय बट ता बुफुरो सानामनाय अब साइमे बट उलो सानामनाय दो नेक्स्ट क्वेश्चन अंके इलिमा देबरमा बसुंगो ब्रदर नों तामो खाइ तंग नों बर तंग आं आगरतला तंगो आं प्राइवेट सेक्टर बो जॉब खायो पब्लिक सेक्टर बो खाइ तंग सो नेक्स्ट क्वेश्चन अंके पिजुस देबरमा हिने बसुंगो निनी जीएफ देबरमा दा बो देबरमा न अब तो अब आगे बो अब तो सिमिलर क्वेश्चन फाइका ताई नेक्स्ट क्वेश्चन अंके आं दाति दाति साइ तंगो ऑल इन वन हिने कैसा क्वेश्चन फाइका निनी बुरि तामो सामं खाइ निनी पारा बरो निनी बुरि नि पारा बरो अब जथन आं साइ पाइका सो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइका इलिया देबरमा हिने बिनी क्वेश्चन अंके दारा निनी ग्रैंड पेरेंट्स सं तो द तंग आनी मानी बो पेरेंट्स रो करी आनी बाबू नि बताओ पेरेंट्स करी आनी ग्रैंड पेरेंट्स के बकरी ताबो ताई सेकंड क्वेश्चन के नुं मणिपुरियो तैसा थांग फाइना दा आं मणिपुरियो आनी लाइफ आं 2 बार थांखा बट नायगाना बुफुरो थांग मानाय बट आं त्रिपुराओ न आसायो त्रिपुराओ न थैनाय त्रिपुराओ न तंगनाय बट थानाय मणिपुरो बेरायनानि बागै थांगुता त्रिपुरा माने मणिपुरो ताम माने आं जत बेरायनो अन जावाबो थांगो बेरायनानि बागै चेहरा देबरमा वाव नाइस नेम बसंगो निनी बुरिनि पारा खुमनुं दे बिनि पारा खुमनुं ताबो नों निनी इनकाम बाय तामो तामो खाइमा ताबुक जराते आं आनी इनकाम दे बेलायनो आनी नगनि बागै खाइ तंगो बा माने बेलायनो ड्रीम रक तंगो सो नायगाना उलो ब्लॉग रगो नों नुगुइ माने ताम ताम खाइनाय ताम ताम खाया 80% क्वेश्चन फाइका जे आं प्रियंका बाय बाहायके मालायका माने साइखाना रेडी स्टोरी रो अब आं जतनो उलो सावनो काम के आं बाहायके मालायका अब तो आं साइपाइका कॉलेज नि पुरोनि सिमि जों चिनि लायो हिनै ताई नेक्स्ट क्वेश्चन नंखे अजिना देबरमा बसुंगो दारा बाचि प्रियंका संगनि पेरेंट्स नबा फुनु दि नों बरक बाय मालाय मानि रक्तै बाचि प्रियंका नि बाबु तामखाय सो अब आं जतनो फुनुंनाय ब्लॉग रगो ताई आगि ब्रो बनु खाना किसा मिसा ब्लॉग रगो नु खाना सो आं बरनि नगो थांखा कि कैमरा रग आसक माने टिसायता माने माने ताम जाने हाय फिलिंग यादा बा सो बागै बट उलो नुगुइ माने नर सो नाय तंग दे ताई नेक्स्ट क्वेश्चन नंखे निविया देबरमा बसुंगो निनी बुरिनि पारा बरो अब जतनो सिमिलर क्वेश्चन सो आं सालिया ताई नेक्स्ट क्वेश्चन नंखे बिंदिया तिप्राजक ब्लॉगर 1.3 के सब्सक्राइबर दङ बसुंगो दारा निनी नग बरो अब बसाखा दारा नों तामो जक अब साइरिका अलरेडी दारा नों बुफुरो कायजनाय अमो बसाखा दारा नों बाहायके ककबरक मांखा अब साइमाना मुसुंगो आं सो अमो बसाइपे आगिन सिमिति प्रासा डॉलर बाय तंग के आं हायनो सोलोंखाता केबो फुरिंगियानो हायनो सोलोंखा साइमे बायके ताई निनी ब्लॉग रक तिनी ब्लॉग रक मारके नायथक जागो बेलायनो हामबाय
nang amsuk support khai mani bagai joto vlog no nai tongdin daily no vlog upload khai tong ke daily no nai di tai next question faika Bani Kumar Mura Singh bosungo dara nung ke Tripura ni da Manipur ni ang Tripura ni no ang already om saipeka so next question faidi question paine khata kisa S title kokborok hine bosungo dara nung chakri da khai tai nung Tripura o tamo khai so ang agin simi no Tripura to am to ang saipeka ang chakri ke government ni chakri ya ang kaisa private sector job khayo public sector bo job khayo kam kurung na earn ungo jo government job khayo nang ya so next question or last question अब सुंगो सुमन देवर्मा वो सुंगा कौशिक ब्रो आपका हर वीडियो देखती हूँ लेकिन कमेंट नहीं किया अभी तक आज आपको as a first time comment reply me please only 2 questions आप दोनों की फ्यूचर प्लानिंग क्या है आप दोनों की कुकिंग व्लॉग कुछ भी रेसिपी सो bo Hindi by question sungkha but bo debar mano so Hindi by question sungkha ke Hindi by no ready nai so no dyslect khai di obone bagai so आप दोनों की फ्यूचर प्लानिंग क्या है तो जो पूछ रहे हो तो फ्यूचर प्लानिंग तो बहुत कुछ है बट अभी फ़िलहाल कोई रिवील नहीं कर रहा हूँ बट फ्यूचर देखेंगे आगे क्या होता है तो फ्यूचर ही होता है ना तो कल क्या होगा वो नहीं पता कि थोड़ी देर बाद क्या होगा वो भी नहीं पता तो फ्यूचर प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है तो फ्यूचर प्लानिंग तो सबका होता है हमारा भी फ्यूचर प्लानिंग बहुत सारा है तो कैसे करेंगे कब करेंगे तो थोड़ा बहुत फ्यूचर प्लानिंग के लिए वो रियलिटी में प्रैक्टिकल में करने में बहुत डिफरेंस होता है और मतलब आप बस सोचो कि कुछ सोचना और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना तो वैसा ही है प्लानिंग तो ऑलरेडी बहुत सारा है तो करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा तो आप ब्लॉग पे देख सकते हो और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप दोनों की कुकिंग व्लॉग्स ये कुकिंग व्लॉग्स वगैरह आएगा बहुत जल्दी आएगा एंड लगातार डेली व्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ तो बहुत सारा कुकिंग व्लॉग्स अपलोड करूँगा मैं सो देखते रहना एंड बेलाइनो हमबाय नरने आमसो कमेंट फाइमा बागै सो बेलाइनो सिमिलर क्वेश्चन बो फाइका so amsuk similar question ang koyekta ang ko tamsanai ang skip khai rekha joto bor no question singka joto bor ni question ang pick up khai ka ang similar question ang ang sai reu je similar question mane amte age bo similar question pai kai ni so bela no hambai norok of video amsuk jora nai tamani bagai and ano asuk support khai mani bagai belai khana bukha bai hambai and norok amti no support khai tongdi and malai norok next video hambai bye bye